Ua lilinga le whangatia. Ua pau foi le tuavao. Awa o lea ua ufi tua au. Ai malu ta whai toa. Le paia ta whawhao le malu nei. I le suafa malu malo Yesu Keriso le li malfaola. Mātou te whata alofa atu, ofo alofa atu. I le paia mawalunga, o le au wala au lia, whapitoa o le reipo. I le susu i susunga i tai, o whalulunga, o e kalesia ese, i ona i tū whalupe ina. Fata lofa tu foi le paia. O lau fai ngā ruenga to tofi a lea tua. Mau tau whalitua. Ai tai nane foi le mamalu. O ngā tua a inga woa ma e masani. Whapea foi sa moa ua poto. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa. Ma lo le soifua, ma lo le langi e mama. I lo tau susu mai, i lo tau tala au mai, ia ma lo tau sangi fia mai. Whapitoa foi le whatarofa, i le tau sangalua, ma le tau sanga whapitoa i ai le nei pō. Lea wa e manu lo tau whaiva wa le nei tau sanga. Ma lo tau wivi, ma lo nusai, ma lo matau i le atua. Over to John. Good evening, ladies and gentlemen, to our friends and family that's gathered here today. Our non-Samoan speaking friends, basically what our brother Joe here was saying, welcome. So tonight is about celebration, tonight is about acknowledgement, tonight we're gonna feast and enjoy each other's company. There's no better way to fellowship than over food, is that right? Ia Samoa o mafutanga whapenei e ao na mua mea I matakusa o le viinga o le whaafutai I le atua o lea e wala au whaaloalo atuai Presidente o le Emmanuel International Ministry I lau sunga Reverend Nika Langavale Sao nia stato a fiafu. O ia whapenge ia me, ia o te whamarurua. Ia tausanga lua ma le tausanga wha, susu mai roa. O mai lava wā makare mea ai koukutua. Ia sumaya o tau awanoa le nei. Ia amaruru watu, paia matumaru. Let's give a round of applause for our graduating classes for 2020. Making their way down is our year 2 class for Malamalama Agape Bible College. Come on, make some noise for our graduating class. Give a round of applause for our graduating bachelor class to make their way down.
o te toi wala au whaaro atu. Sunga il Presidente o le Emmanuel International Ministry i lau sunga nika langavani o se tato sa nika mea whiafu. Lala mai lalo whakapori. After tele lau sunga le polo tau samaanga mo le amano tuina mai ai o tele whaia se e te talo mo le amateina o le tanto mawhatanga nei te waso e te au le ngang whawhatai fa leo ai le ngang whawhatai tele lava i le sunga le pule le komiti o le ia Malamalama Agape a Bible College mo le nei amano wha auro wa fai ona tuina mai e awai fantasi e le nei sauninga i le fiafi nei o mana tunatu i le tāua o le wha moe moe e tātou tele i whaia se te talo e le umi e pēna o se awhai tūlā e whaia se whamatalanga o mana tunatu ai i le whata oto o loo tusia e mareko. Manaia ia le whaonga ina e mareko le whata oto le matau pe wha. A o le whai upe sunga le wha se i o ele. Le whai upe luas fulu. I le lulu saito. Te whanta waina i lea mo i lantou whao. Tau sanga lua. Ma le tausanga wha o le whaunga i le tele lava o le tō matung nato tangata wa waiu wa tau lau o wha moemoenga o na yeile o le tu ofisili po lane si me whai tu atu a o wha taua i nei lea o le wha taoto lea e to e o mori ai se tau mo le mamango o senga whao. E te urutanga te taua i nana o le. Tasi o te fia wha taua ina o le lono wha. Le ele po le tangata leo na wha. Wha tu seina na pa uai le whatu le lei. Ma wha pena o naola. Ma wha pena o na fua mai. Tau se fulu. Ono se fulu e se lau. O nao te mai e se wha la i aua tili mo o tau. Aua ne ngatai ina ua o tau whao tapuni o api. Ai whapena o nā tili e lea o na toia ngā i luma ina ia maua le fuatanga. Wa ia te o tau le whatu. Wa lava ta pena o tau. Ai le maua se selenga pe a whai e le toi whaawau le tūlanga nā lai o na tutoina le whatu na iau tau soifua mautou o langa whatu ia na pa ui lungo le awala le whatu na pa ui le vau tuitui o te uli tau ia tau aua nei whapena o tau soifua au auna. Na lava tā pena na lelei me umalana ave iai. Ana na umala whaunga, te puni loa maapi, le toi iai masesi mea lava, e toi whaia iai nā. Aua le soifua whaatalitali. Ai a mate i nāo na e whai ngā luenga. Le ia whaunga, le sosia, le oa ma le tamau ainga. Na whapenao na i tau ti ngai, i nei tau sanga. Hao tawina i leo lau soifua. Ia, whaftai e whai le aonga, sunga i whai aonga. Mo leo tawina o tau soifua, whaftai whai ainga. Lau tau ngā luenga mai ai a sa whapena, o lau tau tapu ia. Ia leo wa whapena o na hae ia. Le whai wai la tau nei manuia.
ia ai le mai ai nai le ato toa ina e fa pena to tu fatas le ia tu matai lava e fa mo na fa pena na o tau nai le fa ngai no tu se fua mo le li o le tua fa manianga e fa pena na fa o wa chili ya tu to o po paulo ile kalesia ko ni to ia macho to ile si mamalu ile si mamalu ile si pa ia ile si fa unga ile si malosi ya ia fa pena na mawalunga le vi inga o le li e ala yo to se fu au o le ata to titano a to tsuna tu ya ti oilo ma to tu le ne yaso aso na tau poina le aso fa pena ona tini ai le fa moe o le kolisi mo na fa ya onga ai mai se lava i lantou o tau sanga lua ma tau sanga fa lea ua fa pena ona fa i wina no lantou fa moe na amateina e la u fio ma tu te vala wai foi le ia fa pena ona tu mau o lo mamalu ma la u fa unga ile nei fa moe a matanei e fa pena ona tawalunga a taiao ma tu te vala au nganga pa ia i lo mafutein la o nei sauninga o malamu le ia fa pena ona matu au ngatu i lo lama fina ngalo ma malamalama o matu malamalama mo matu manatu o matu loto i le ala fua o e saunia e savalia e le ngata ia i lantou uma ona o tawina o le awha uina taiao ai whapena fo isi la senga o lo wha solo mai ai le ngata i leo mamalu a inga ina ia wha au pea lau pol kalame mau fuafuanga lo mātua tua ina ia tau lava lo finangalo ma lo wha moe e ala i soifua o i lantou nei matou te whafo i atua i lea i ate oe o le vi inga e ui na whaingatane nei tau sanga i tūlanga wa onga sa whea ngai o mai lantou ona o whawhita uli o le soifuanga nei ai moni ala ua fio a au oe mai matou oi e se whaasanga tau mai lea wa matou i le aso nei a wā sa le mautonu po se a se mea o le a o iai e tusa mai a inga ma fuafuanga wha le malo a ua e tali wha noalo le nei lava ua e tatala le ava noa ma maua le lao lao e wha tau uaile nei me le wha moe me le manto te wha fo iai ia te oio le vi inga ma le wha manu ma le wha le tanga lo ma tua tui nā tau wha manuanga i le aonga le kolisi na ia wha pena na wha uau ia nei pol kalame i eiro tamau a inga me umalawa mana mia e kolisi mo le whataunuino le nei wha moe a wale o tawina o tangata lo mātou tua mātou wala au e te tala e lau fio o pupuni o le langi e sanga sa saa mali lingi mai o au wha manuanga e ngate le mawhawhau o le poto mai a te oe e whapena fo i tangata ina ia whapena o na whatino ina o lo fina ngalo le ta mau a inga ma le oa mai a te oe ia e sa saa te mai i lunga o le kolisi nei matu lau whai e lau whamanuanga i a inga umalawa o e o le a whapena o na ngā solo mai i a o ina e ala i kolisi nei iai lau whamanuanga ia iai le fisosoni iai le whaalai au iai le whaamalosi au ia li imu tamai tai le a o ina e teime fita ai teime ma mafai ia o onga e le ngata o ngā luenga mato wala au ia iai le fia le mui te tonu o aina o malawa ia si iai lo mato tua e te tatala mai lea o le iloa i loto ma mafau o e o le a whapena o na ulu fale atiri mai nei i le nei lama kolisi lo mato tua ia pupula o lantou mate i lou whamoe ma lou fina ngā e malamalama le valaulia wa e valauina i le tofinga ia te oi Yesu ke viso ma la aua nganga pa ia le nganga le poto ma le noa
Mavavenga ina ia loa tini ai e lantou o lawa fio. We pray for your abiding presence, Almighty God, over every student present and in the future that will be gracing the college. We pray your anointing through the knowledge, the wisdom and understanding, the revelations of your word, the unseen and the unexplained. That they will be able to understand, that they will grow from strength to strength, so that there is a continuity of your will and your purpose, Almighty God, so that every soul on earth will hear of the awesomeness of your name, Jesus Christ, and the miracles of your kingdom. Let your will be done on earth through their lives as it is in heaven. Matu te whaia e leo le nei, sauninga le nei aso, e ala I lo mamalu, o lo vi inga lo mātua tua. Anga le nei maitoenga o le nei pokalame le nei fiafi. Ai fo iantu ia te oe, I ova le tua au, ia te oe anga pa ia lo mātua fisosoani. Yesu ke viso lo mātua di whaola. O le vi inga o le whamanua mo le whaile tanga, ai tatu alalanga mo whapeatu. Amen, amen, amen. Ia moli atu le whaftaitele I le saunoanga I le sunga Kristene mo upwhala I au ai me se fuli sa ngā lotu penu sa ngia le afiaf tau ia ina whaina I le atua le mawetele tō whawha le atua I lau sunga a walwhea ngai e matwhi au maninga luenga le atua ia o le nei afiafi o nā whanga solo pea le tātou polkalame ia whatalofa to foi lau sunga I le presidente o le aonga le Agape a wao lau sunga Dr. Peniamina Malfatua ia whape foi lau malanga malo soifua malo lange ma a o le asa auni atu le timo lato pese ai vala au atu mo tau sanga tolu e sa auni mai le tau siva tau aitema whamulimole a o le a ngai atu le vaenga lea na ona whamanatu atu o le tu la fono I tono nei fale whamulimole ia o whaitotoa ia I tua ia pe a tu pus fale velave me tau mu manisi mea ia ai o le a sauni mai le tau sanga tolu tau siva ia ala sauni atu le timo se la tau pesi whaftai Say,
time. Mene wauli amai, tamafa time. Mene wauli amai, tamafa time. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. Yeah, I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakarane. Double heavenly blessings now IMABC. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Hallelujah. Let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakarane. Double heavenly blessings now IMABC. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always to follow. Yeah, yeah. God has given me victory. He has given me victory. Double heavenly blessings that IMABC. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Tashi mato pesi. Yalang kawanga vaku pesi mato fatalofa ya. Mafailu at foile mato siva le la fai. Taule famitala tu alvaenga la siva. Le va tanga mai. Yo left ai loi. Ele ilo e fai aonga e sa utonga ma sa maoli ile. Leon. A left ai longe I te mil mato siva era utonga ma le maoli.
me le usi lau whawhonga whamungia na tua. Kia maia, kia whakatanga tā hoki tātou o tātou iwi. Mō ngā pā hoki o tō tātou atua. Ama ihoa, e mea te mea, pai ki ai. Te ohifo, ke tau whai ngari tangata. Te lia ho tau kakai, pea te lia ai ngāhi koro o tau otua. Pea ke whai ia, e Jehova, ai mea o ku hāle nei ki a te ia. Ia e whaamālosi, ma ia tātou whaamālosi mo lo tātou no, ma a aia lo tātou atua. Aia whaia lea lii ne mea, e whina ngalo i ai o ia. Be strong, and let us fight bravely for our people and the cities of our God. The Lord will do what is good in His sight. Let's my love see, yeah,
Amen. Why don't you give another round of applause for our first year class? Amen. Yeah, moe o Malamalama. Yeah, upu ale hakane ngara kungi fa mai ko anga loku o laka marisikianga. Amen. So for our friends who are joining us here today, we welcome you. Ole live melu. Pa malo atu fo itato wolo o masamata mai live. Camera, folio. Oh yeah. Hi everyone, welcome to the Agape Banquet, celebrating the graduation of the bachelor class and the diploma class of 2018. Why don't you give another round of applause for our graduating class, everybody? So right now we're gonna take this opportunity to hand it over to one of our teachers of the school. He's gonna be giving out some awards. I really respect him. I said, save my award, give it to someone else. Maybe give it to someone from year 2 or year 4. But be available award ya ruta. All right, this will take us to our dinner this evening. Yeah, during the year, so we have students who contributed. Yeah, ele luaila tau. Yeah, ele o se prize I tawana acknowledge actu. Yeah, lato se swani poi. Yeah, it's tono le aonga e pe ona yai. First prize, Couple of the Year award. This includes attendance, academically, everything. You name it. Ole ulunga li'i, ole tausanga, ofia au mai tonu ia le mea tawawa onga, ole tauanga le aonga, mea umalava, vabe le aisa misi, ole ulunga li'i la, ole le tausanga, si lia la ei, Makilisi purchase. Mana yele mai uma fa mon mole si dia la ei. Thank you. Ya, masapat pati mo lang Good Samaritan Award. Ya, oleh Samaria ngale lei. Ya, tak waktu dah beli le ngol award le ringa oleh tangata le this student right through the whole year, coffee, Milo, tea, everything you name it, she provided for the whole year. Sui tupe Milo. Afia mau sa kofe po sa Milo ba ilu macam dia. Thank you so much for donating this year. Tatu wa onga, ia ile piti la onga pe ona yai. The other Good Samaritan Award, ia osusu umale pai ile piti say to low lava right through from January to yesterday. Ole Tamaitai o Tayana Pio. Mai sabat pati mo Tayana Pio. Ya, mai sabat pati mo Tayana Pio. Ya, the Good Samaritan Award. Ya, mo aso lungafua, so lua, so lulu. Ele ono le ia fangu vai ele misi afai a onga ia so uma le onga Leo Milford. Aptai mulele. Lesi Samaria ngalei ia fai le tia le onga to vai ia le mata upu ai le misi aso uma e ai tamai tia mai foi ai misi ole tamai tia onga le nei le misi aso uma le mai ole me fai le puti sua la ulu pule fou matamua ia ai fa tai atu foi le totele o student lo o so di mai ia so uma le tia le onga pe ona ia fa tai atu so
Ya, tahu ila pamale atu. Ole failonga lona soai the best all round student award. Ya, ole tamaitichi le lei me uma, le lei le aonga, le lei tongi pili, le lei so se mea fo wai, I so se mea lava vave le aonga, te unga potu aonga, o so se mea o le best all round student of 2020, si Lia La A Purchase. The last award, Oliver Senga Sanga for the class of the year of 2020. Oliver Senga, Elingata Mau Popo, Vavi Mela Onga, Mata Level President, Mala Officer Me Uma, Mata Maitia Onga, Elingata for Ilea, so Swani Tonula Onga, Me Uma of Meta, Me Faida Onga, Oliver Senga, Oliver Sanga Luafe, Luas Polo, Ia 4, the PA class. For the senior PH, my president of Senga. Myself pati mole tausanga pa. Kapta tele la rosita. Alright, to kapta tele atu le pia no le no pa manuia tele le atua. Ya, tatu pa mo le pia no Yesu. Ya, MC. Tata usufatas mali e pulele tama amatuma wai mealele o yamato fia ia aotuma le Ia wala watu mombua ia le au fau ona fa solo tuaile I tu ia le au wala dia ia tau sanga fa ia te mine sua tu loe mai to me tawai ia ku Yeah, our graduating classes, now's your time. We'll get your side to head over to that side to grab your food, and this table to that side. After this, we're gonna do 4 tables at a time. Starting from this side, we got our pastor's table. If you can head over to this side after the graduating classes have their food. In Jesus' name.
give up, for Jesus there's victory. I want to be a part of the kingdom, living in paradise, walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. It will be a wonderful day when Jesus calls out my name, saying, child, will be faithful to every little thing. You are welcome to stay. So much love in the presence of God. How awesome this place will be. So tell your friends and the family to not give up, for Jesus there's victory. I want to be a part of the kingdom, living in paradise, walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I want to be a part of the kingdom, living in paradise, walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. Tulona. Let's all whainga leo salavi. Malau tō whalima. Sui sunga I apostolo. Sui sunga I whai evangelia. Sui sunga I whawhengainga. Sui sunga I perfeta. Sui sunga I whai evangelia. Sui sunga I whai au sunga I whawhengainga. Ai mai se sunga I whai aonga e au tū iai le ne asa. Ai talo whai. Ua le no fō le sao, le whātamao, le aonga pu lau mua I paptoi. Le sunga I le whawhengainga. Sunga I akete. Ua tatala o whatau o le tala lei. O le wala aupa ia le tua. Lea o te whātalo whai. E sunga le whainga luenga pa ia le tua. Talofa talo flava. Mai sau pati na vie le tua le fiafi. Hallelujah. God is good all the time. God is good. Hallelujah. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Ben Alisana Tofilawa Faso. If you recognize the last name, hallelujah. Why don't you give a Lord a mighty hand of praise? Last thing is impossible in God. Hallelujah. The ear le tua le fiafi. Ia le tu nei. Hallelujah. Ia le tausang lua nei. Before we move on, we'd just like to acknowledge the Agape ministry. Hallelujah. Sungai Whaiaonga. Hallelujah. We'd like to thank you. From the time we entered to the school last year, you've been nothing but a very encouraging, and we'd like to thank you so much from the management of Agape management, and also to all the people that's working, not only in the classroom, but also in the car park, in the kitchen. You look after us well. We thank you so much. It is swap for Jesus. May God bless you. Hallelujah. May you enjoy the rest of your night in the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus, amen and amen.
pati na malo lava. Ia mo le fasisilanga lea mo le tatou valaulia i le mea tau mafa pa mo le mole o le itu lea laua sifi o i le itu le la tatou tau mafa pe a fai e te finangalo i le whaalua po pule oi ai o le itu le la ai o le itu lea o le tiseu pe ai fia tau sami se askulimi sukalaki lole o le alava ia o le itu lea a o le itu le la mea ai a mafa ia wala watu ma le whaaloalo le tausanga wha ai ufo i lea ia o le tau whawhiwhianga le taiminu nei tai lava. Praise the Lord. Hallelujah. Na me le toi ave sau pati na le kapsa ya lo na ngan le blo na lo fo le tatou ne fiaf. Ia manatu o le a le fa nuaina le sau noanga al presidente o le tau sanga lua. Le sa fa fe lo ia toi le pa ia lasi mo fa yon tatou mo mawina le nei fiaf. Fa pitoa mo le a onga le Agape Bible College. Fa taitele ele tatou malo fa alolongia le ono lala mai i le tulea fa tailu talio le balaau fa ta tala ula atu la onga nei sunga le pulea onga ya fa pa ia tuinga mala balona au va o sunga vo i va fe ngainga ese mai e kalesia o lo o tauina fa nau e ala le upo le atua a ua fa me alo fa foi ina foi la tou le nganga pa ia o le atua le ua lai ona I o man wia tau mo fai ngal senga fa ele o le mutaanga foi la ne haleluya e ba ai atu foi wa tofu la val tanga tam lana tau tinong ia le ba ai atu po le al tai me fa tino ai bol tau sang fo ia vi ia ile atua malona malo. Praise the Lord. Sama tau fam talanga le fiafi e lua ni ai tema o tapena ina ile senga fa tamato siva ia ona so oile ma matou pese tatou te tau ma vai lango moli atu ile nganga fa tai sio matou tama leo tatou mafuta eu ina tele ya awala fewa ya lo pui ya la vai le li infa la wala wana au na iso se me fe malanga yai le sunga ya Dr. Benjamin William Faftai tatou to mafuta vi ia le tua ia la sunga al pule onga papa ia tuinga mala haleluya ia mabasenga ufa ya onga fa malulu watu ole ase pati wasala ole afo ise upu le tau tamali poni winga nei vasenga I tau silafia ia malu ave fale ayo tau finangalo ave ia le mamalu le atua o lo tau moli mai e fai le mo mato mangalo ni o mato fale ton fa mavaya tu fo el tatu wa onga ise pese usaunia ile swafo Yesu amen amen. Oh
After tele ule le tau sumanga no se avano fai no maua mai ai le fai tu stala te loe mo na tato fa lo fatasi e man tua se tato te mau keti ile nei fa unga le sfulmal tasil nei o fa unga tato ia Malamalama Agape Bible College I Auckland nei tau sanga na mawai atu sa atoa iai le sfulu tau sanga ia a mia losi o tato te mai a keti le sa vea ma fatama Prestene tonu tato lau mua I Auckland nei le mata watu ele o lava mai le tina faltua ia palepa ona o ngase el tino ia te fia faise talo mantua I pea si o tama si o uso si o wo fai matau ile maliu keti le isa ula unga fal tu spaia as a paylo tribute tu sa matu manga o le tunu ave ai le fa lo io tato o nga tamao sa fa le fulu le sa ma fai on tato o ile matu mo yao ma le matu mo po ona lana tuli nga mafua I vaese ia ua vea mafala aunga I le tele o lupe fo I vaese ia tato whaunga e pei ona mawai atu nei ia whape foil nei whaunga tato talo lo matou tamai o ile langa ma eu lava le whaata o tonga o fuafuanga mamana Wa fa solo mai ai lau wala au ile tu pulanga ma le tu pulanga pe no o mai nei foi tu pulanga ai mo moli fa ftai o na o mato tu asin sina we sa fai ma paneta e ia folaunga we sa fai ma fitu na te whailo lo finangalo. Ia ona watu sa mātou whawhitai mātou mantua o ia il nei tuaso. Ona wau lia mail nei whaunga ai wai a mia o ia e whatasiatu ia te oe. Mātou te mantua o ia il nei fiafi. We will never forget him. A friend, what a good friend. A friend in need is a friend indeed. Whaftai tele o nole soifu o keti, whaftai o nolo na tautua I le aonga, whaftai o nolo naola tu I nātu I ate oe. I le ngata lava o le kalesia, ai whapito lava I lo nau au, I le aoina o tūpulanga o seo mātou tunu. Whawhoiriwi inga I ate oe, ai whawaulau whamalolonga I a palepa, o no lo swafa Yesu. Amen. E avisa tau pati vi aile tua, whawho Yesu whaftai le tua, e mantua iso tātou tumau keti wa alesi. Hallelujah. Hallelujah. It's a great loss. Amen. Hallelujah. Yeah. Papai malu atu I le talanga lea. Lau salevi. Haftai le tua ua maua se ava noi le fiafi. E watuai se whaftai le ngata o le sunga I le toina. O le I tu o le vai. Sunga I amtawhalama sion fitua. Ia o le foi e la latu le
sunga le presidente o le tātou Emmanuelu, sunga ia mika le sawhengai ma le tātou sauninga e peo talalo ia i tātou fiafi, ia whapai atu ma le nganga, whiawhia ma le nganga whawhitai i le tala au mai, e le ngata leo le pai o sunga i whengainga, tau langi o e o lo tuafi le fata ma le fata ona e no manua wale tua ma ona manuia mai se lo na malo talo fatu foi le pai ala slasi o Samoa tato feiloa i nei fiafi tapuinga i pai o tapau mainga ia mai foi o tapuinga fale upolo to finga ma venga fale upolo papa ia fa feilo ia tu malanga fia i lo to ma lo to fue ma lo le soi fua anta lo fa foi malanga fia ile pai maulunga o le tato lo mua nei e au kilani po toe le Malamalama Agape Bible College lo sunga ile prestene wa e malanga ia ai le mfai un whangaloina oe pe te po e whautua e mo matou tfata alofa te atu e keti nei fiafi sunga pula aunga whapai e whaftai talo fatu male nganga whiwhia e le ngatai leo sunga i whai aunga pa ia o latou o lango long sua i le tatou aunga fo suatu sunga ia tiale o le satelation taimi ia ngā lue foi mal filtua ia sita i tātou aonga ia le mwhai o nā whanganoina lo fale tua e so son mai nei fiafi pai lu senga whai aonga ma lo whaftai lau tau ngā luenga tau tuai le tua ma angal le iai le malo le tua ap jose whatalofa i le au malaulia le sumai pe o na iai le fiafi i le pito leo lo suo toil toina o le pulenga le Agape International Ministries sunga tina Emerson fultua e sola ia fatalo fatu i le sunga i toina o le fatalo fo mulmuli fatalo fatu i le pai o le fai waso ma lo faftai o le ua au le mai mulmuia le fa moi moi ia le fai ngal tau sanga lua ma ma to to fe lo i foi ia ai o to il tau sanga fa ia e tau o tele o tou i le nei fiafi moli atu sfafta i tele lava i le tele o nei tau sanga sa o tou wha ma lo ma tau whai mai ai e tau iwi ma tau le taua ia leo tau nu mai e pe o na sa o noa le sunga ia mika i nei fiafi o te mawhau fau tele i le lai ma lo i le awala o te mawhau fau tele i le o lai e iwa tui ma ia pole ele papa ale sa fatau el sunga ia mika ai se ele le lulu ai le fatu e fa munui ai le tua ia oi haleluya aftai ele ai sa o tele paul meolo fa aftai no au le munui mai le fiafi ta foi to tele stala ai tatu tu mol moina le fa unga lona sumal tasil tatu e Malamalama Agape Bible College tonu au kilani nei ia mai ole o te lola o pito to tele nei o tato au tu spai uma la onga nei o kilani mai ai la matanga la onga e o mai ai taimi nei o lo numero tasia au kilani ia onga uma tato aonga i te puke o tato aonga Hasten tasi Wellington ia va pe foi de niden ma Christchurch ia e to tele to alta to aonga i o kilani ave spati mo o kilani Haleluya. Mele mole toil fasta tele lava. Tau tele faua se malo le tua. Tau tele faua se malo le tua. E faua le tua lona malo. Amen. E o te lai loa fuama tinga ina pe o te alwe faula malo le tua. Tau tele faua. Pau almeanga mai tau te faul mol mau. O e tau watu. Ai tu e faua ia. A tato pelea la tato pitolau e mtua ai fa maongi voi le tu le pitolau ia e manga lo tato e fai tato malos
ia afainga lol maso haleluya ia olo ia tatou aonga e Australia ia ua le mawhaion whaawawina ni lato whaunga o na lockdown whengai nei ma tatou le lau tolo tatou whaunga aonga e Australia mo le tau sangfou ia tatou aonga lo i Australia tasi Sydney ia tolu tatou aonga i Brisbane lua tatou aonga i Melbourne ia talo le tua i tatou aonga le ilunga i Gaines nei e toi whaawau ia o lo ngalue le tua amen ngalue mai foi le lio langi ai le whaion tu ai ngalue mai o le tua la tau e tau te o whatasia ami o leanga pele ami o leanga ami o tonu le ami o tonu e tau whaitau turi atama amen ia e tu il pito leanga whai mai en sunga e amika tu le lu le ia o te whaftaitele sunga i whai aonga i le tau se luatu o tala masani a ia e kalasi whatasi o tau muta masao o filosofia i ai malo Socrates, Plato, Aristotle o ngai ko inga makua i Tertullians o kamanga e kalasi whatasi i whai aonga ka malo whaftai o Yesu e le tau o whai launga o Yesu o tau o whai aonga lon whalangingal na is a master teacher e whalangi whatasi la o tau ma le whaola whaftai e tuai lau tau ngā luenga e mawhuli le puau e mawhuli le whale te aluatu o ngau ia le maamanga aia o le whai aonga na te toto le whatu i le loto o le tamaititi e le mwhai le savili e le mwhai le timu e le mwhai le matangi e mau lo whatu o le tamaititi le loto o le tamaititi lau whatu leanga toto uma pisupo per sami le ko sua pauanga amen ia whaftai tele au tau sunga i whaiaonga mori whaftai lau walaulia pa ia maulunga i sunga i whengainga m whaiaonga le tu o le tatou aonga sunga i pula aonga ia whatu tua ia i le foi tu o le tatou aonga tu spaia ia whawhailo iatu pe lawa le whata whaitaulanga te suma iai God bless you pe foi la aonga o e utu vai ai God bless you amen na le ministry nga e te ngalue ai God bless you mantua awa ki nga inga e whau malo ke le whaua gubel mea le tua i e whau e whai asia tātou tamai mea ia kaua o nga go and tell don't force ia anu e tele le tua e whai ngai ministry e mapsua amaka ministry o salmea amen hallelujah ia e te o tele ni stala tatou e lupa Mexico foi le after fiesta siesta o molale ai moelo ia dia le tua after tele after ilea e foi se mea ua fale tonu ai to ina il tatou aonga tele o taimito tele vai tuai o sau se a e fate ia o sau ia fa malulu atu mangalo au o vole stanga tolo pe oi vai foi le te manga va foi pe oi amen ya aves popo via ile tua pa taia tu lo wa no sunga il pula aonga sunga il fai aonga ya fa pe foi il paia la stasi io il tatu o fau ya mal maftanga il lipo tau se va tu mai Ia e le toi fo si tala pe ano fe atu e monusina le soana usa unanga i le lifo mai. Ai na ni toi fo fa pila ve fa tai te le lava i le afio mtana mai o au sa mo poto me se ka le sia ia ma wo ma o mai le po atu le afio mai le lo nei. Ona ye nisi o tatou mano fa alolungia e le fai ona au mai le aso tai au paua le o se vaenga i toi o ia toi stala tatou le mafuta i le aso tai au fa tai sumai e ona sa undol sunga il fomai o ata ia o le malo le tua ata nei fa penei tatou o mai ese e kalesia ese talitonunga foi ese foi ia ingoa e kalesia o tatou uma lava ua valauina tatou te launga ina le tale lei o le malo. I say yes to what Doctor have just said. In the Bible, we are commanded to preach the kingdom and build the church. It's not the other way around.
Ele vala winga ka ko kala iengi ngongi loko. Vala winga ka ko kala ile malo le tua. That is the only message Jesus preached. Au ta tau te atia ele kalesia. Malo le atia kalesia. Absa pati via ile tua le fiafi. After tele namba. After ya fiamai. After somai. Me umalava le fiafi. Fai lo leo fa tau va fai masuyo. Au fai ngā ruenga I sunga I fai aonga. O la tau fortua. Fai ona awai mai. Mori atu ma tau whaftai tere lava, pe ona saunoa, ia le fionga I le presidente le fiafi. Ia, o lea wa uma ona whafonga le fiafi le saunonga le presidente o le ia Malamalama, ia Emmanuel International Ministry, ia o le fo ia suatu le sunga am tawhara le sa, o le taluai le suma ia tai au, ia whala, o le whaila usala o le talo ma whaisi nau tamo I tala le titi. Ia fa uma I tato ve fi. Avis pati via ile to le fiafi. Ona ia inisio fa mo bonga. Ona Yesu. O le ua motu le vasa sunga ulu nai papa. O le foi ua le ulu a lae ua tongi pata u le ave. Tu sai man le yasu. Le foi ua pau le tanoa fasa usau. Ile sunga di fomai. Sunga ya pene amina. Ile toi va el fala oto. Tala luma o lo se e yatu I lo lato fala fololoa au le aunga au te o le so awale au fau tausanga lua ma le tausanga faa ma le tue lo loto ina ua saunoa le sunga le presidente sunga amika I le ele no mafau faula ia le tioa a tau tala tama I pelu yupu ia. Hai mai o le lu saito malo I mata. Na alu lu saito. Hai mai alu malitangi. Ai foi mai male alanga fifia. Se ua se tongi se ulanga tila. Ma ua whapulou le tualima. Tau sanga lua ma le tau sanga wha malo whai o whaiwa wa tue le whanga I fōa ina o tau whai puea le o wheloa ma le matila a wala o tau whatama swari inga o ngalo ti ngā nafi ngalo le tangi ana nafi ngalo le lolo wā ma le paie ina wā te pai ula tango I ula ina wā wha ula o tau I le ula mai le langi le au na le ie ma le wha maoni. Malo whai o le whaiwa, se wa le ole le la o tu sasa. Tapo inga o lo po le whala maula le muri la. Iau tau a inga, a maiso au na le atua, o lo te talo, ia e manuia le whaiwa, wā ne le so. A le wa tini pa o le uto e pe o le whaiwa I tapalenga. Ina wā, wa lau sasa le ne yaso. Malo whaftai whamanos whawhetai le loto te tele e tu sai ma le nei aso wa sila mio ma ua matamata na nofo e pe o le mota I la inga tau ana ma mori ma wina le nei aso wa ula ma ua mata ngofie tala mai a ao le au whai ngā ruenga su mai a inga mori ma wina le nei aso avela ia lapa o malo ma mori le vi inga I le atua whamalo whawhetai e tu sai ma le nei aso. O le tatalo, ia wha tumu pe le atua la uto utu. A wale whi au ma le ngā ruenga le atua. Ua sina le saito. A iti le au whai ngā ruenga. Tau na ianga le lei le atua ma wha manuia e tu sai ma le nei fiafi. Lau sunga le pule aonga, whai aonga, ma noi la uto whai walo filima e le whai ngofi. Lau le tatalo, fo ia le atua le poto ma le atamai wa ana ia me alofa fa o ai o tau wa le o tauina o alo ma whanau a Samoa I so se kalesia a nei a fiafi whaftai le atua a vei alo leo I whai masui sunga I whengainga ma manu o leo whai ngā ruenga a maisal pa I o leo walauria
Mātou te le so sola whātama le pō. Ai mo moli atu le nganga whāwhtai. Whamalo whāwhtai e tusai ma le whātala ulatu. Ua matanga o whia na wā. E tusai ma le nei aso. Lele wa sao i alo le tautenga i sunga i te ngai ngā whaltua. Ua mātou i whau. Le talinga o le sua wā le aunga aute o le so. Ua ai o maona ua winu o malie. Whāwhtai le atua. E tusai ma le nei aso. Mea ua whangaunga o ina. O lo tātou au nei le atua na te le pero e. Na te le pero ina i tātou. Whamanuia te le atua. E tusai ma le foai. Ma lona anga le lei. To e whātu tumu e le atua. A whai o le atatala le whileri. Ma ta apel whamanusina. Ia wholawia i langi mā. Tai tai e le atua lau tu sui fua manu tātou wola. Ono Iesu. Amen. Whāwhtai. Ia te iwa tuua e le whaitua lau tala lea. O le tua ai o le moni. O le moni foi o le tua. I le mwhai la o ne whaia si whaamtalanga i le tala whea ngai ma le moni. I le teu teua i ni upu malie le moni. I le teu teua i ni anga nuu malie le moni. Le moni ai o le moni. O le moni la i nei e fiasi. E tau na whamauralo atoe le sunga kuki. Ia mai sfoi o le whalitua. E le o se ngalo sio. Ona ua lau te le pātua o le whaiwhi au ngai au tawhitafa. Ua au le i loa mai ai lau so. Ai o le moni ai o le moni. E le tau teu atu foi se whātua senga le moni. Ia e whamangalo la. Nei te ua tuua le nei mea. Ia e o whapea. Sole. E langali le whaiwhi au. Ia manuia ali il pope ato wo so i fual nei fiafi ia mai le au ia wala ia faftai tai fual faltua ia ese smea Ya, misalo le wo mai tātou le si ui o tātou whamoe ele tuua whulanga nei mole lava ia mo tātou a inga uma ia le ngata i leo wo me le nia piapi wala uia whapto mo hui o tau taeao a taeao le tūlai sepulu ia e amatai nai le whaunga i nei poi ia pe a pura lofa le lia o lia atu le soifua a taeao mole la tāre sepulu ma ai lava taeao sepulu palangi ele sepulu Samoa ia a matalo ma le tātou sauninga le aso tai au su mai tala mai au tatu aleanga ma tatu fia wa tasi ai le fa mo le aonga lua fa mo mole tatu wa onga uma fa muli mai au ni yalu seisi fa mo mole tapena ino le fa mo lunga nei mo le aso tai au ia fa tatu ta ape to ila ia le ave lava la tala no na ia wo ia mana ia tu tau ainga le wa mai sapa sapa ia tatu fa mo a uma loa ia na suma lola ia le ia mo mo fa tele lava ono Yesu ia le lau fa me fai u stalo fa tai tere tamai lo fa mo lo wanga le uma nei fa mo le vi inga o lawo fio ma tu fa fo ya tu ma tu lava oni au na le nga tamai au ane ya te ma tu au ane ya te ma tu e ya te o le vi inga ma tu nei e o lava le fa bau lava anga le lau fa nga luenga ma lo fa lo ngia ai le ngata leo ma tu tau ainga ma wo wa fio mai masu mai le nei api e moli mawina le fa mo e ta ape atu pui lungo a wala tele papabe tau no yo matu ainga po ile vi inga ya to ya so ta yao tu po ina mo le fa mo e ta mai angale le mai so san mai ya te matu se pa le tonu fa mangalo ya te matu ai lunga ya te matu malava manuia o ele to ta ma le tu le alo ma le tu le nganga pa ya nei e o le fa va lava Amen, amen.
Ia le li, siu amen.